In this video we visit the wild horses of the Namib and we look at a few interesting places on the road to Lüderitz. Ons begin vandag se reis by die klein dorpie Aus in die suide van Namibië. Ons gaan verby Garoep, Tsaukuip, Halenberg, Roodkop, Grasplatz, Kolmanskop tot by Lüderitz. Hier is die spoorlyn wat Lüderitz toe loop. Hier is 'n Lutherse kerkie in Aus. En nou hierdie pad vat, dan gaan jy ook uit Lüderitz se kant toe. Aan die ander kant is die Bahnhof Hotel. We entered Aus from the south from Roshpina. Before we can leave Aus via the west to Lüderitz, we have one small detour. Op die 14de Julie 1913 het die Duitse inwoners van Aus hierdie monument opgerig ter ere van die 25ste herdenking van Keizer Wilhelm II. Dit is omtrent so 3 meter hoog. Dit is in die vorm van 'n Pruisiese mylpaal wat op 'n voetstuk gerus is in die vorm van 'n obelisk. Hierdie Keizer Wilhelm II van 1888 tot 1913 regeer in Duitsland. Ek gaan dit nou lees, my Duits laat my in die steek. Maar dit is vir die 25-jarige viering van Keizer Wilhelm II se regering. Hier is 'n interessante stukkie oor die spoorlyn tussen Lüderitz en Aus wat geopen is in 1906 vir die eerste keer. Nou dit was die smal spoorlyn gewees. En dit was voor die Duitse oorgawe van 1915 toe Louis Botha die vir Duitswes kom oorneem het, dat voordeel van Engeland. Hierdie monument staan hier langs die spoorlyn in Aus. Louis Botha was a South African war hero from the Boer War. He became Prime Minister of South Africa just before the First World War, and then he decided to take over Namibia in favor of England from Germany. Aan die suidweste kant van hierdie monument was 'n koperplaat gewees waarop gestaan het Wilhelm II 1888 tot 1913. Daai koperplaat is gesteel, heeltemal verdwyn. En toe hulle in 2016 het hulle hierdie ander natuurlike klip, dit lyk soos marmer, met die gravering gedoen. Toe hulle hierdie 4 bordjies opgesit. It is from here, the old entrance to the station building, that we leave Aus and we take the road to the west. Voordat ons nou by ons volgende plekkie kom, onthou asseblief om in te skryf op ons kanaal, indien jy nog nie ingeskryf is nie. Deel asseblief die video's met die vriende, vertel ook vir hulle daarvan en druk asseblief like. Outside of Aus is a camping place called Klein Aus Vista, and they also have a few chalets there. Unfortunately, we were unable to enter the grounds, so we couldn't make a video there. If you do have any information on Klein Aus Vista, please share it with us in the comments, and maybe we can visit it next time. Outside of Aus, Namibia, you can explore the Namib Desert, you can visit the wild horses at Garoep, which we are going to do. You can hike or you can bike in the Aus Mountains, and you can even go to Kolmanskop from Aus. But it might be better to stay in Lüderitz for that one.
Behalwe vir die byna mystieke teenwoordigheid van die wilde perde in Namibië, het die Geroep area ook 'n geskiedenis wat die ontdekking van ondergrondse water en die bou van die spoorlyn insluit. About 20 kilometers west of Aus, you get a sign that says Horses of the Namib. I remember traveling this road a little more than 20 years ago. The horses were scrawny and underfed, and overall there was not much to see. Our surprise was quite great this time. Hier is die paadjie wat ingaan daar na die perde se uitkykpunt toe. Op my regterkant onder 'n boom staan 'n gemsbok. Daar op my linkerkant onder 'n boom staan 'n gemsbok, twee gemsbokke. Seker so 200 meter van my af. 150 meter van my af. En die perde is daar voor. Paadjie is maar 'n bietjie sleg gerig, maar as mens nie te vinnig ry nie, dan is jy reg. The lookout point is not very close to the road, and the road is quite bad. But it is really worthwhile going there, especially if you are traveling on the main road anyway. You will be surprised and amazed at the sight you will see. Please drive slowly and carefully, especially for the sharp stones jutting out from the surface. As jy nou van die pad af gery het met hierdie slegte paadjie, kan jy hier, daar staan 'n paar gemsbokke, daar staan 'n paar gemsbokke. En jy kan hier ingaan. En dan kan jy kyk na die perde. Hier waar jy kyk na die perde, het hulle 'n baie lekker plek gebou om te sit. Jy kan hier sit. Jy kan kyk na die perde met jou kameras en jou verkykers. Hier's plek om kameras neer te sit. Is eintlik 'n baie lekker plek hier wat hulle gebou het. Hier is selfs 'n dak ook oor. Dit is 'n lieflike uitkykpunt. Niemand weet presies waar die wilde perde vandaan kom nie, maar hulle is vermoedelik afstammelinge van die Duitse Schutztruppe. Another theory suggests that they originated from the stud of Baron Hans Heinrich von Wolf of the farm Duvesup at Malteheer. We discussed that farm in a previous video. Remember to watch our video on Duvesup Castle. Hulle sê is goed om in die oggend hiernatoe te kom. Ons kan hier kom ontbyt eet. Dit is nou 2:15 in die middag. Die diere kry nou warm, hulle staan hier by die water. Gemsbokke, volstruise en die wilde perde van die Namib. Saam met die gemsbokke wat hier aan die linkerkant staan, het ek nou 22 gemsbokke getel. En daar staan 6 volstruise daarvoor. En nog een na aan die ander kant in die verte. En nog 'n paar wat ons gekry het daar so en terug. The horses are about 90 to 150 strong, and their numbers have been reduced 3 times in the past by selling a few. Ek tel omtrent so 18 perde
Dit is behalwe die 1 of 2 of 3 perde wat ons gesien het, wat hier langs die pad geloop het toe ons hiernatoe gery het. No matter where the wild horses of Namibia comes from, to see these splendid animals in this background gives you a Wild West atmosphere, and you are almost looking around for a cowboy waiting to pull his gun. Namibia has a lot of fascinating things to see, and you are now watching one of them. Except for the theory that the horses could have come from Baron Hans Heinrich von Wolf at Duvesep Castle, there was also another theory. In the late 19th century, a German baron became stranded on the Namibian coast with a shipload of horses and other animals. The wild horses in the Namib could have originated from these beasts. Otherwise, they could also be from the 6,000 horses in the South African Army during the First World War. A German Air Force lieutenant dropped a bomb into the South African camp, and about 1,700 of the horses fled into the desert. Maybe these are the army horses. The horses appear light in appearance, athletic in appearance, and they resemble the European light riding horses, from which it probably descends. They also said they could descend from the South African boerperd. Behind me is a Gemsbok oryx. I don't think you'll be able to see it on the camera. The restricted area, Sperrgebied, on our way from Aus to Lüderitz. After visiting the wild horses, we passed the sign saying 100 kilometers to Lüderitz. The name of this area is Garoep, and there were also a Garoep station. En die volgende plekkie op ons lys is nou Garoepstasie, waar ons graag ook wil indraai. Nowadays, most people have no idea how important railway lines was just 100 years ago. This is Garoep station. It is on the road to Lüderitz, on the railway line to Kolmanskop, where diamonds was discovered in the previous century. When we arrived at Garoep station, we found that a previous inhabitant left a somber message for anyone who came snooping around. Kom maar, die staan by. Die ondergrondse water wat in 1908 hier by Garoep ontdek is,
was 'n waardevolle hulpbron in die woestyn. Garup het na die Eerste Wêreldoorlog die tuiste geword van die pere. Maar voor die Eerste Wêreldoorlog was die Duitsers hier gewees. We discovered that Garup Station, together with its gallows, is a favorite visiting spot on the road to Lüderitz. Een mens kry gereeld verskillende indraaipaaie wat sê spergebied, geen toegang. Die Oos-Lüderitz spoorlyn is in 1906 met trots deur die Duitsers voltooi na slegs 9 maande. Hier so rukkie kort voor die jaar 2000 het die spoorlyn 'n hele klompie jare onder die sand begrawe gelê en was dit in onbruik. Min mense besef vandag die inisiatief wat die mense aan die dag moes lê om alles hier tot stand te bring. Ons video is nog nie klaar nie, maar ek wil net so lank vir julle baie dankie sê vir julle ondersteuning. Dankie dat julle ons video's met julle vriende deel en dankie dat julle ingeskryf is op ons kanaal. Dankie dat julle Reispret ondersteun. We can see that we get more and more people watching from other countries. Thank you to our English viewers for supporting our channel. Please subscribe and share with your friends. Vielen Dank an alle unsere deutschen Abonnenten. Wir schätzen Sie. Dit was veral die ontdekking van diamante in die spergebied en veral by Kommonskop, wat toegelaat het dat die wilde pere floreer. Hulle het vir 80 jaar kans gehad om in 'n reservaat te leer om die woestyn te trotseer en te oorleef. When you reach about 30 kilometers from Lüderitz, you will start to feel the never-ending blowing sand on your vehicle.
These trucks are carrying manganese, coming from South Africa, and it's being exported from Lüderitz. Ons sal in 'n ander video 'n bietjie met u bespreek die implikasies van hierdie trokke, die hawe, die spoorlyn en die mangaan wat daardeur vervoer word. Die volgende plekkie wat hier voor op ons lys is, word genoem Grasplatz. Dit beteken letterlik plek van gras. En dit is omdat dit gebruik was vir die gras van die waartrekkende osse wat daar geberg was. Unfortunately, Grasplatz is on the other side of the railway line, so for us it's almost impossible to reach it. This was the first place where diamonds were discovered in Namibia.